collect fare bila hassle ukitumia ViewPay cashless till number. Pia unaweza receive payments directly kwa simu yako bila worries za reversal. So whether unalipia mboga kwa duka ama you're having your hair redone at your favorite salon or even taking a boda, ViewPay cashless itakusort. Tembelea ViewPay cashless agent karibu nawe to withdraw. What are you waiting for? Usiwachwe nyuma. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Ndwega ni unyitaniro waku tugithina mbere kiama kia Jubilee kiugite thiko cinyiheire igire iria itigarite mbere ya dirisha ya wamurani hingo ni njiganu gikorwo gitirihite mihango eno na gutwara maritwa ma aria mekuhuranira iturwa ngurani kuri commission ya ithurano na mihaka. Murugamiri wa ithurano kiama-ini giki kanini kiega ugite ati kiama gitigutafania ithurano indi gikuhuthira njira ya miario niguo kuhanda niguo mahote gukorwo makihanda aria mekuhuranira iturwa itiganite miena itiganite. Aria marahuranira iturwa itiganite na kiama kia Jubilee County cia Kirinyaga na Embu riu no mahumuke thutha wa kuhererio wagagu uria andu aingi makoragwo naguo mihango-ini ya wamurani makiria riria rahuthira njira ya miario. Mwire ukathimwa no woneke ati system ciothe ni raruta wega namna hiyo nondo abambara na miario mingi muno turanyonyonga kwa nayo tukiragwa tutie na certificate tiga turete a new beginning, fresh hope, keregerero kiseru kwi andu a Embu. Mugambo wa Embu vote okegwika nondo tutoraga twegusaga andu maseneta makegwetwa hapa na pale tutiegusaga Embu makegwetwa. Kiama kia Jubilee ni kiama gietu twe andu a ruriri rwa Mount Kenya tondo ndukathenwe kiama ni local. Politics ni local. And Embu team, we have given you the powers to go to the ground. Hatuwataki hapa tena. Tunataka tusikie mkiwa kule mashinani mkipeperusha bendera ya Jubilee na pia muhakikishe kwamba Azimio ndio itakuwa inanoga kule. Kiama kia Jubilee kiugite ati gitikuhuthira njira ya ithurano cia wamurani gwetha ahuraniria kio indi kiria kiegwika ni guikaria thi aria mena mitwe hanaine na maiguithania magekiranira kirore na uria watigirwo akamukira tigiti na irathimo cia kiama. Wangapi wanajua gavana atatoka kwa Jubilee? Senator atatoka kwa Jubilee? Women rep watatoka kwa Jubilee? MPs watatoka kwa Jubilee? MCA wote Jubilee? Hata viongozi wa minada yote Jubilee? Sisi kama chama tumesema baada ya tarehe 22 tutawapatia all the necessary support kwa sababu tunataka ushindi. Amwe a andu aria mamuritwo gutongoria mihango eno ya kuiguithania aria marenda iturwa ni andu meuge thirikari-ini aria maugite ati mahirwo wira uyu ni kiama kia Jubilee gutigirira ati kuria maumite na meuge munene kiama gitinahukana ni mirugamo miruru ya ateti. Wale candidates tuko nao wawili wa Jubilee ni Keviro na Ndamberi. Riu ndenda ndumuria atiriri Kirinyaga Jubilee nikarugamia candidate eri ikarugamia uyu andu aya tutemere atiriri uria ange mariki uri muikare thi musire muke mutwire atiriri murenda atia. Ona kiama kia Jubilee kigitugagiria mubango uyu amwe aria maugereire maroiga ati wina mathenya maingi maria marega guthingwo kiama kia kuhe tigiti kuri andu aria makarundwo kiroko ni ang'ethaniri yao githurano-ini kia mweri wa kanana. Jubilee mkitaka ukweli kujeni kwa ground physically. Kura iko kwa ground, si kwa ofisi ama consensus. Kujeni physically. We are not even shown the rating. Huh? The rating were done, we are told verbally. This we are rating, we're 10%, 25%, 45%. That we never agreed on. Mundu ngikorwo ena ikaya ni turamahe pano iria iraikarirwo ni mundu uhuana jaji ya gukorwo agithikiriria makaya macio. Koguo ithuĩ turahe andu mweke ona ngikorwo hihi no uragicainite haria tondu aria othe turahe certificate ni aria maiguithanitie
na magekira kirore. Muthenya wa rucio niguo kiama kia Jubilee gikaheana certificate ciakio kuri andu aingi aria gitikite ati mena uhoti wa gukiinukiria ohotani githurano-ini kia mweri wa kanana, no na thiku ithatu mbere ya dirisha ya wamurani ihingitwo ta uria yahinguritwo ni IEBC, atongoria a kiama giki metikite ati mena ihinda riiganu ria gutabania mihang'o eno. Ngiribotera Inooro TV, Njĩtagwo Waweru wa Nyambura.